وانا سنجري هاسي مالي وان براهن هاسيني هنگ إسين سعادة جلد جيدة كقاف دراسة نتي أرارمتوني تتي أن إسينين أرارمو أنا أن أرارمو كداي سنبر باجستو سيدي بورورا برغنا مربيو دتي كان نجي أنا بريس إذني ربيتي تمام ولي قبانا سيدي تمام إسين أنا وأنا قدو مديدي والله الذي بك لكو تنتك قولوا لكو تنتك كان درياسي كان توقع عسيرة تولي فيتي راسي إسين أرجسي سيوي سنبر باجستو يعني جاتي سا isi wajjinu ammoo qoturii laakoo isa feje kaayati waan akkana wajjinu illee haasa'uu illee irraa illee hin qabu tamam waan qaban qaqqaban jechaaf inni nuu miidiyaa irratti ol baasee malee tamam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya jirri jirtuu ashamaa harka fuune ka'a islaamaa ka kiristaanaa baga naa jiraatan baga fayyaa naa taatanii sa'aa tana naa eeydan naa jiraadhaa umrii naa dheeradhaa isin jaaladhaa baga naa jiraatanii sinin jedhe tamam kanatti aansee har'a hin deebi'uu jedhee ture jechuudha wallaahi uummanni kun na dhiisutti hin jiru kabajaan godheefillee wallaalanii gizee takkarra lamarra godheefi kabajaan godheef san wallaalan mee akkamitti akka isaan dhiisutu na dhibe dhiisuu hin danda'u kunoo kalee akkasitti maanguddoon addaan nu guurtee addaan nu qabdee gargar nu baastee badii silaa uumamtu san guutuu irraa nu baraartee irraa duuban nu deebiste jechuudha. Harka namaa hin darbuu jedhee gizee lama irra dabreef jechuudha. Harka lamaa hin dabru jedhee an irra dabruun kiyyi sun isaanitti maal fakkaate? Akka itti isaan har'a wal jala seenanii wal jala ta'anii harakaata godhaa miidiyaa waraaban agartanii jirtan. Akka isaan itti viidiyoo waraaban agartanii jirtan jechuudha. Si sa'aadaati Sa'id kanamaa afaanii qabattaa Sa'id irraa maal qabdaa warri jettan? Sa'idii waan inni dalagaa jiru arga. laalaa jirtan isin guutuun ijaan waan ijaan argan namni namatti ni muyaa obboleeyyanti haqa rabbiiti ijaan agartan dubbadha tamam kanaaf wanni isaan dalagaa jiran ka miidiyaa irratti ol bayanii akkasitti harakaata godhaa isin akkanaati isin maqaa dhalaatitti maamtu madre eeshi maali eeshi jedhanii wal jala seenanii jaalala kennaa fi wajji jireenya kennaa akka isin agartaniif miidiyaa waraabnee jechuu jiran nama kana maam ta'ee shayxaan jaddaal shayxaana guddaa ka rabbiin jibbee jechuudha nama addaan baasuuf diiggaa namaatiif dhaabbatee deemu osoo zaahira agartan maa gaafii kana na gaafattan takka jira tamam argaa jirtan Sa'idiin akka inni itti namaam ta'ee nama addaan diiguuf deemu lammaffaa qabatte maanguddoo naayyee jedhe dhaabadhee fi seera maanguddoo sanillee hin cabsine har'a viidiyoo waraabu jeetiin ofirraa dhiisee taa'u jira. Ayaa dhiisee taa'u jiruutii natti bilbilanii warri maanguddoo dhufaa jirraa naan jedhan hayyee isallee finnee dhufaa jirraa haaya koottaa fida jedheetiin taa'ee jechuudha. Fidanii dhufaniiti waan inni haasa'u qabuuru kunoo Muhammad chaayinaala shabalee ooroo tuub jalatti arguuf jettanii gadi isinii dhiisa. waan inni haasa'u haqatiyya rabbiin akka lafatti hin gatin akka an kijiba hin dubbatin warroonni duraan kijiba naan jechaa turtan jechuudha hayxi rabbii dhugaan ni qal'atti malee hin cittu jedhan dhimmi ani dhufeef siif sa'aadaa walitti araarsuufi jedhan Muhammad inni ammoo anaaf sa'aadaa walitti araarsuun duratti isin sa'aadaa dhayxee haga isin dhiifama sa'aadaa gaafattutti ani sa'aadaan hin araaramuu sa'aadaan maal isii godhee ani anaaf sa'aadaan dhimma wayiiti walitti hin qabnu jechuu jira isaanirraa bakka bu'ee deeme wayi ta'anii jedhu dhugaan seetan isin inni amma Abuubakariin naqoteemi Abuubakar jechi isaatiin malee nama oolee galuu miti yoo gabbayi jedheen Sa'id gabbaa yoo Sa'id ol deebi jedheen ol deebi'a jechuu akka isin agartan sani waan isaan guyyaa kana haasayaa oolan albaa oolan gurra keessantu sin dhagaye jechuudha. Maal anaan biikii alba'aa jedhanii miti isaan dhugaa biikii alba'aa san uummata tartiiba hin qabne uummata silaa dhiirtii maqaa qabdi astaghfirullahi laziim. Ambar gurbaa kana yaa jira namee yaa obboleeyyan tiyye mee itti balleessitee naan jira. Gaafa duraallee itti kaasee dubbii itti himadhu saahibummaa isaanii takkana isaan wal jala fiigan tana laaleeti. Osoo saahibatti himatiin maanguddutti gabbayee ni madhuu jee gabbayee itti himadhe akka namaatitti yaame nama isa se'ee jechuudha. Gaafa duraallee ofii natti himtee jee amma kun hojjeteessan duratti dhageettii gurra keessanii.
أنا عارن كابو بس جمبتشون كابا بقى نمني لنا أرجع بقى ما نقول دولين أوقاتي يا أغرتيدا بقى إسنين اللي أمه وروني دوران سعادة بديك أبدا أبلينت يا بديك أبان كباتشون كي يجار سلامات تيرمو دوغادا بدين كبا سن اللي نمن ندوغو غرسي سيجي تكرر لمرة صدر سنين جريج أفان نما مكجيدا غويسا أكو هر الآية أن كانت ندوغو غرسي سن تنسين تمام إرجع تنسين سنين بود مو وان سان حاسو تجرن رجاء ربي تلي خنمات اللي كدران أنا ربي كي يقفتنا راكو أبو أمو في بياجرا سعيد وبرا ترى جارتين أولباتة ميديا رتي كونو نعرف سجرتي غرقة سنترجع أكو ما أنا دا سنين جري سنجتو إذا مالي فين دبيسي سنيلة مالي في وان سيلة دبجو دبي سيرا مانغودون أفانك أبديدمتي سيرا مانغودو سنجاب سه إسانيت أجنده برجع فيديو نجيا كنا ورابي ولا لا تنجي قدي سيجو تمام إسان نما خبجانا ما بيقومتي أمني نما خبجانا ما بيقومتي هنقلبون إساني فيتي كماني تجبني تدبرتي رب بان نمني زاول تركماني جرن نمني سان قبصو اتباوت تجرن دين نساني أما إن نبيتني سعادة جارتي تجنجري ناني أما بودا جاوب بحر أمتا خنا والله أني وإسلام ما خيسا بيانتاتي وأكو إنسان إسلام ما تبرتن تو أكن اتفاقاتي ندي باجرتي وين إنساني قو والله العظيم تمام جارتي ساتي مديون عنجة شوباتن أما تنو راي رتيا بليان عنوني بربادا كجارتي ساتي نانجين أما قصبي أنك قبين نخي هردا قالي دينغد تنادى تجرا ملأ كي خيسا بيرجو أبو بكر مهاريكي نكين اللي دابتا بتيجيتنا ورابو خبجان أكسلا سير الشريعة إسلاماتي دابتي ميديا قبتي أني خار رابوس يتشاولومتي سيرك أو نكين ربي سبحان الله دتشي سومي سوتشو أو نكين ربي بو نخاخي يا سيرك أبيسان دابتي ورقاتي ناكن نقول فينا هذا بقى يتلي دولة نخار رابوس يجرا جدي قافجي نكين نسا نرابو يجرا سيطلاق جاجي يو دوغان أنا رابوا غيرو حال مهارين كجير جرتي نكين كي يسافر جري كناف ظلمي قدو كبا مني كون يا بلين تي خامس تانان كنو ستي دفين عرفسه دلني اكسينا غرتن سنتي كنو شبله ورتو بين مانغودو سلانا مانغودو ما يساد بچو دفته اتيلي اكن دبدو وانا سنجر كان حاسه اكما بوخري مره وسنتي مانغودو له مره وفدن وانا سنجر حاسه مله وان براهن حاسهني هنگ إسين سعادة جلد جيدة كقاف دراسة نتي أرارمتوني تتي أن إسينين أرارمو أنا أن أرارمو كداي سنبر واجست سيدي برورا برجنا مربي يودتي كنا نجي أنا بريس إذني ربيتي تمام ولك جبانة سيدي تمام ولك جبانة أما فرصة هنك أبوف تدران جدو متي برورا ني دلقا متي ملني خيجيسان هنك أبدو يدنسون الله وهي مناتس دياليتي تكاني ملك الألام فدوجا مين أمني كنا كتفوا ما فرت رجابو لا سبحان الله إن الله ربي إنما ديني نما نياتو ربنا من قريني دي أسيم ملك الأله كالألهم فدوجا تاتي أسيم ما نسوا أسيم منا كباتي سلا أكملتين إسي تنيود إيسا لالمي ملك مناف نجالة لالمي وانا جرسن وفي فرقا وفي بياجرمو نمني كم وفي فرقا وفي بياجرمو سعادة كجيبه وفاجرات ترتب بين عدان سنيا هبات أوسو سلايسي منك أباتي أداما قيسا منك أباتي رو برا منك أباتي سلا عنو جلان هفو منو مسلا علينا ندفع درا أكان قبول بيك الرباف جدا مالي تكيسا جئنا تكيسا في اللي وانا خيّن هاركا جرتي ناركا وان باتين سميف جدا جتشي ساعت اللي نمكوچو هاد أبو الليان garuu akka isaaniitti osoo ganama galgala jimaa nyaadhu yeroo narraa dhumatte aduun natti dhiite biyya namaa keessatti hafee aakhira kiyya deemee baadiyyaatti hin galu inshaallah izni rabbiitiin jechuudha yaa rabbii kiyya alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin galanni isaa haga wal falfu shukriin isaatti haa jiraatu tamam kanaaf isiniin jedhe obboleen kiyya akkatti dallane sa'id utaalee dadhaban argitanii jirtan kanaaf ammoo kan inshaallah yoo rabbiin biraa kataatu taate دلنسو إني أكاسيتي دلنسن وان إسا غوتون
guyyaa boru daarikti ijaan yoo an Sa'iidin xarsiisee Sa'iidii har'a akkanatti fargu fuqan jaartii isaa yoo taate harka kiyya kanarraayyuu na naftan mushisiin ana waan godhuu mitiiti wallaahi lazii bakka lukkuu tanatti akka qollu lukkuu tanatti akkana diriyaa isii kana tokkicha asirratti olii dheefiiti rarraasee isin argisiise yoo isin barbaachisan jaartii isaa isii wajjin immoo quxurii lakkoofsa feja kaayetii waan akkanaa wajjin illee haasa'ullee irraa illee hin qabu tamaam waan qaban qaqqaban jechaaf inni nuu miidiyaa irratti ol baasee malee tamaam waan akkasiiti kanaaf ofiinarra bobba'ee na dadhabee isa tokkicha ka qabatee deemaa ni jiru fedhumatatti fannifatee bakka fedhe hageeffatu tamaam garuu nama biraa tii waliin na oofullee hin danda'u anillee sa'aadaa fedhu isaa jedhee sa'aadaa jalatti hin jigu isaa jedhee jalatti jiguu sin dhafu akka haala isiin daleeydeeti akka kabajaa isiitti isii kabachiisa isaanillee osoo nama kabajaa qabu taate akkasuma kabajaa argatan na biraa tamaam kabajaa dhabuu isaaniittu isaan xiqqeesse malee jechuu barbaadeeti kanaaf yaada karraa asumarrattiin dhaabaa utaalchi har'a Sa'iid asirraa utaalee akkasittiin dhayaa yookiin akkana godhaa maali jee manguddoo irratti inni natti dhadhaatese sun haqa taatee rabbiin haqatiyya ol baasee baga agartan ani waan akka isaa kana wallaahi osoo dachii rabbii tanarra buute wallaahi alcaziim jaalachuu mitiiti akkana qubaan garangalchu waggaa meeqa osoo inni fuudhee naaminni waliin magaalaa kana keessa turre ish waa hundanaa sa'umee dhiisaa isa haa garaana teettu haa teettu gara haa nyaattu curaa itti oromoon mammaayte tamaam kanaaf ani hedduu waan biraatis haasa'uun barbaadu kanaan boodatti kaaboru ammoo akka harakaanni har'a utaalu kun hin jiraa fi hin jiru ka argitan ta'a jechuudha. Masakee isuma qofaan haa deddeemmatu waan Abubakar irraa tantaan qabu qilee haa seensifatu fedhu bakka fedhe haa geeffatu baruma ammoo arguuf teettani waan ajaa'ibaa har'a sa'aadaa gadhiisee ana baga ganna dhiise alhamdulillahi rabbil alamin an fedhiiti jenni ganna dhiisu ni gadhiisu isaa ittiin gammada ganna dhiisa qasbiyaannaa ganna dhiisa jaalalee kan taane amma tamaam in sirraan boruurraa inshaallah isaan lameenuu arguuf teettani yoo boru an isaan akkasitti qismitti ol naqee waan qaata kabajaa godhuuf waan qaata hayaa godhuuf san ol naqee zaahira isin hin garsiifne an kijibduudha lamuun arrabsaa viidiyoo jalatti koomentii jalatti wallaahi laziim khalaas taasifaa na murachiisanii jiran amma izaabaa bayanii jiran harakaata namaa keessaa bayanii jiran maqaa kiyya na balleessanii jiran irdii tiyya na buusanii jiran tamaam nama namaan jibbamtuu na godhanii jiran ufii nama gaariif godhanii tamaam kanaaf waan kana ol haasayuu hin qabu viidiyooleen dheeratee jira obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii naaziraadhaa isin jaaladhaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu jaalatti tiyyette onne irraan maddite wuu jette isin bira naa geettu isinin jedha du'aayi naa godha isinin jedha inshaallahu ta'aalaa yaadi gaarii nama barreessaa na jajjabeessaa isinin jedha anillee isin malee homaan qabu yaalmaan oromoo isin malee homaan qabu anillee dhiiga keessanii hammaadhullee tolullee ajaa'ee farka ofii kana ofirraa muranii hin darban jette oromoon akkasitti inshaallah anillee mumaamtu ta'e malee nama hamaallee miti nama na beeku biratti alhamdulillahi rabbil alamin aadiidha rakkoon qabu muudannoon rabbiin gizee si qaxa'e waan takkaan numa si xureessa haga beete amata meeqa ulfaataa turtee kabajamaa turtee xurii xiqqoo takkaan guyyaa rabbil alamin nama katabu saadamaa akkana taatee warri naan jettan jechuudha saadamaa itti heerumtee dubbiitu keessa na oofa jira Abubakar itti jaarsa namaa ta'uu ni beektaa maa itti heerumtee jaarsa namaatitti maa heerumtee jedhaarra koomantii Abubakar jalatti guutuun isaa waan san katabaa rabbiin ganama lawumaafuu sitti dabarsetu itti na heerumsiise malee waan an ufii godhadhee miti wallaahi laziim an silaa akka nama jaarsa namaatti heerumu akka itti jibbu yaa obboleeyyantii silaa rabbiin isin beeksise akkas naan jettanii turtan warri na beekuni jira koon qabu isinis na baruuf teettanii ana mabode yo Abubakar man kuno akkuma afaanii miidiyaa irratti tarjuu kanatti akkasii niqaa ganarraa buusee nummaanuu salaamata anarraa gore ililililil jee alhamdulillah jee jaalatamtoota tiyye isinii wajjin gammadee kolfee taphadhee argaa dhiiraatuun fedhan biyya namaatitti nagaa rabbiin naa jiraachisu isinin jedha waan akkasiitti du'aayi naa godhaa na gorsaa bakka isinii balleesse na uffalchaa dhiifa manarraa tayaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu isinin jedha